Orangnya dah styling awak Moskow, awak Rusia orangnya. Nyo tengok di Rusia. Jadi nyo dah perapi je punya bacut, nyo dah styling dengan produk nyo. Tak grand pro Moskow Rusia ada ba. Nyo dah peduli ba awak Moskow. Oke. Nyo untuk je bahasa Inggris, tapi untuk bahasa je. Dah pakai produk mantap. How you feeling? Cool. Cool? Yeah. Nice. Very cool. Alright. Nyo tengok berangkah aja tetap kau orang tak styling belagak orang. Say something about this product. You can touch this. Yeah. Мне все нравится, очень крутая штука, Yeah. классная, прям very Yeah. good. Да, очень нравится. That ground. Yes? Yeah. Okay. Do you like that? Да? Yeah? You like? Okay. Oh, smell good. Да. Yeah. We finished? Окей, давай Alright. посмотрим. Yep. Thank you, my bro. Yeah. Йоу. Thank you so much.